Hello everyone, hanya hilam sugunor na ni YouTube channel. Tabuk sang faisok by Zak. Kaka songrok by zaga chini Kamichang Baptist Church so. Tining ke Sunday so worship kanya bagama faikya ke tine harvest day botongo. Brirong bagni jang kamo harvest day. Brirok ni ngui harvest day kaisa songsa Zak tongo program. Abo norok nuk manai. Mukiteng thai ka tongrok burung ke tublai mani bagai abo tublai mani abo nor nugi manai so kaisa kusu oino joto program nor sai manai uskang otamung nai khong yak tonglak so nai doni vlog no poren sem pahe te kata find like comment share subscribe khane bagai tapuk so let's begin our vlog after this intro. Holy dimi lai tare sai na boli nei bas asing pan thorong him fru folang yang bai nang tong sai chung kha bai yang tong fru su brai nang se ano song sa zeng zal fai fru hang bai no Tiris, polis, 50, 50 ek, 50 doi, 50 tin. Oman ya kono sogi ya, khoraisa. Ya modo, 20 ek, 30 ek, 40, 50 ek, 60 ek. Sanjui, Haji, Komli habosok, 10 ek, 10 ek, 20 ek, 20 doi, 20 tin. Hei ya segi. Amo jotono biti sara manai ara bebak no rando semane tabok chine mothani kendral daduni ara ta udburon khanyani nailai tongo mukhi tengki ko jatras khairga malik ngi ko dadu hai hinde kai tano no hambai do taksar samlen Norok sidi, bos esung senamo, tai sengbo bini no, sengke bini borok tai bini merekman merase. Seng bini senamjar, tai bonus no meregi tunggo, tai sini nangmar no belak bon rui. Gaho ni bagai seng bai seng bini, tahu no itu sini kali na. Watiyo, ri roi ki pongkori pepero, siri ni klaiman tapun mukai jang meyak pun turik turik himmat tongko. Enggak kai jono ya saya ya kaham kita tonai ning polisong kanya jasa kepano o rang pusion ajui tini o kai jor tani o kai jor nono rumah bai ning o mal kuno pai man ka akok no nang poi jok kai bla na kai jor kita lai kana hambai obon kubi ko sing jasa pano sing zaro o zaro afa Motha ni o jaga o nin tani o nang hamjagi o Kamichang Motha ni seleng jamo Tini sak jora nang tei duri tunggu, tai bini nok nok nang hamari ri tunggu. Amse, motor de, iya ro.
Finally, chine worship pa kya tai rickshaw Kwtal Yaphar nani hi kokolo nong num khana abo Yaphar pa kya mistira korok sabai lai kya okay nok thai malay norok bai Hello guys, finally knock off high sock kya okay tabo khorsa pai tu man kini harvest of pukhri phyoge ganai chabi i ko mani so u ko pukhri phyoge nai ta oh palang chabi nai ya khuluk ja khuldi duri i ko na hade khorsa basa ka ma ke phyoge re besin hara er nan tabo an pukhri bo business